Assalamu alaikum. Туғандар қандайсыздар? Тыныш аман отырасыздарбы? Жалпыңыздарға алайлық туғандардан салам айтабыз. Так, бүгін 2022 жыл 8 июль 5 күн жұма. Бүгін алайда мал базар болып отат. Құрбан айт майрамына қарашту. Бодо малдар biraz азырақ. Бодо малдарчы. Ой, бұқа анан ойлар көп түшті бүгін. Бұл жақ қой базар. Бұл жақ ошо уй базар, жылқы базар. Азыр сіздерге birazdan bağların bilip vereli. Koyu bazar жаққа өтөбүз. Так, чекеден буқадан бір-екіні көрсөтүп берели. Тарғыл бұқаны қанша деп отырсыз? 50 мың сом. Қаншаға бербей қойдыңыз? 44 көріп едіңіз бе? Тарғыл бұқаның бағасы 50 мың сом дейді. 44 мың сомға берілбепті. 44 мың сомға шығып тұр да бағасы. Бұл қаяқтан келді? Будалықта жүрді жайласында. Башқа жайлады ғой? Будалық айылынан келіп тұр. Қанша беріп отырсыз? Қанша беріп отырсыз? 37 мың сом беріп аттыр туғандарым ауыл. Мәлі бұқаға. 37 мың сом. 37 мың сомға бербейді ат. Қанша берейін ұтасыз? 38 көй. 1000 сом талаш отасыздар ма? Берейін да. 5 сомы бөлдіден мені. Беріп таштаған кішілелі қалып тұр ғой? Бар. Бөлі. Ортадан бөліп таштағыла да? 38 емес, 37 ортада бөлді. Бөліп салың не қыласыз? Бөлі мұраз. Өкө 1000 сом талаш отат. Егас 38-де отат, аларман 37-де отат. Бөліп салың әмі? Бөлі мі жағыр? Ала satıldı mı? Bilmem. Sen ala bu kadar anca dodasın? Alanı anca dodasın? 65 bin son dedi alanı. Ala bu kanı 65 bin son. Kemi vardı. Çıkardın mı? Çıkardın mı? Bu kaça kança koyam? 40 bin som kemi var. Kançaga berbe aytasın? 33'e berbe koydun mu? Ayaktan alıp geldin? Taşkoro ayılından geliptir. 40 bin som dep atat eken. 33 bin somga bağ болгон eken berbeptir. Torpoqtu uylardan bir-ekini tap көрсөтүп беребиz. Брат, мынаны канчада атасыз? Канчанчы торпоқ бар? Биринчи. 60 000 сом кеми бар дейт ушул үйлөчү. Мына торпоқ биринчиси экен. Ургач экен торпоқ, а? Торпоқ ургачы дейт. 60 000 сом кеми бар. Аланы канча десек, а?
Bul dele 60. Birinci torpoğu bul dele. Bul dele birinci torpoğu eken. Bunun torpoğu da urgaçı. 60 ming so'mdan kemi var. Uydu qancha do'da saka? 50 mingga. Qisir bu bozmi? Qisir 50 ming so'm kemi var deydi. Qisir uygan. Soyishqa. 50 ming so'm kemi var. Soyishqa qisir. Aka qancha bermedingizmi mana? 50 ga bermedim. 50 ga bermedingizmi? 50 ga kishina qo'shsa berasizmi? 55 dan o'di. 55 dan 60 dan o'rtasi ekanda. Mana uydun basını aytib qo'yingizchi. Uydun basını aytib qo'yingizchi. Uydun bası 62 ming. Torpoğı qaqda buni? Torpoğu. Qisir bu. Qisir. 62 ming so'm ekan to'g'anlar, qisir ekan. Qanchani tug'an bul? Qilan tug'an o'shayda? 3 ta tug'an. 1 2 3 ni turibdi. 4 tu. 3 ta 3. 3 ni tug'an uy ekan to'g'anlar. Qizilingiz ekin turibdi? Qancha bu bas? Tuyeli. Qisir. Ben bu yıl tuğay kaldı. Qancha? Tuğay kaldı da. Qancha bas? Aslında 50 yeme 60. 60 ming. Qancha bermedingiz? Hakkı 55, 53, 56 yarım kaçınca. 55, 53, 56'ga chiqdi deydi. Bu yil to'y qilgan ekanda mana qizilch. Qancha oldi ekan bu? Qancha? 70 ming so'm ekan, qisir so'yishqa. 70 ming so'm. Yine konacının basın bilenç. Aleyküm. Tasın. Kaçta tutasın? 40. 40 ming so'm kemi var ekan konacın. Bu yıl bu kadar kaça duran bu konacın ekanda? 40 ming so'm kemi var. Konacın kaç eken? 40'tan mı? Konacınlar 40 ming so'mdan deydi. Birinci gala turan konacınlar eken. Ya bu kadar kaçta kaçılek bular? Bu kadar kaçta kaçılek mi? Yok ya bu Nasıl kızasın? bilmiyorum kaç yem şunu çok. Belgisiz deseniz ha? Basket ya bu. Mınalar deloşal bağda bakar. Bunlar deloşal bağda. 40 ming so'mdan kemi var. Torpoqtordan so'rab ko'raylik. Ayki konacını so'raylik. Eng chiqalganlar ko'rib olingizlar. Endi qanchadan kelgan konacınlar? 50 ming so'mdan. Bu kadar kaçtı kaçılek be? Bu kadar kaçtı kaçılek be? Berkinisi mi? Bak berkinisi bu kadar kaçtı değil. Narxınız kaçılek ekan. 50 ming so'mdan kemi var ekan. $50 ming so'mdan kemi var. Torpoğun faydasını gördüm. Buna son uy ekan. Shuni bosib bilaychi. Bu son uyda qanchada? Dastorpoq mana. 58,5 bo'ldi. Ana-ku. 58,5 ming so'm. Birinchi torpoq ekan-a? Birinchi torpoq ekan, ona qizil. 58,5 ming so'm bo'ldi. Bo'lib o'tadi o'xshaydi. Ketdi 58,5 ming so'm. Torpoq erkek ekan.
58,5 ming so'm. Bunamiz qancha ekan bal? Bu 38 ekan. Baylanmas ha? Baylanmasmi? Baylanmas. 38,5 ming. 38,5 deysizmi? Qo'lor yerini aytmaysizmi? 38,5 ming so'm erkak ekan. Baylanmas o'xshaydi. Tug'anda Torpoq bozor, uy bozor shunday. Yemi bu yoqqa sekin qo'y bozorda bir ekosini ko'rsatib beraylik. Qo'y bozor. Akamla yo'giz qancha oldi? Sotamiz. Qancha aytasiz? 50 ming. 50 ming so'm deydi, sotamiz deydi. Bozordan chiqib ketdi o'tashadi.